ngasi phone ki bakangla paw ki marui ba paw khra mem na thamjagi ahan bada photo si ko loina more da khut thona bigi thaudok ta laikhidraba cookie singi mafam su champur mas more da cookie nupi singna player tawkhiba photo si ki saktam sidana more da state forcing thamba yaroi haina ITLF amadi kotu na satakhiba pungkun gi mari gi banda miyam na lambi thingkhiba maka satarak point ngasi phone ki bakangla paw gi editorial mem na thamjaram gi Landarakhiba Singda Khut thadabagi maram karigino state asida cookie amasum mita yani ki marak thoklibu wathok tha nipan mapung phare Bharat amasum state lengana wathok asigi waroisin purakpa ngamdabadagi nakal ani gi miyam gi marakta hana sunabigi wathok sing leptana thokli foreigner sin cookie jau paite tourist singna Manipur gi manungda cookie sing gi weba maning tamba lebak Zalengam Siamgani Habiki Panamda Landa Aduna war crime sathariba sida Barat Lenga ki land missing na nomai kapa electric land missing ki maike digi su laibak thugai na Landarakhiba terrorist group singda onsinduna nomai kap tu na koi bu lakshin na ba hauju pawa hona ba electric terrorist singna atamna na mitai miyam da nomai bomb kap sinduna miat mi pun sathaba madi yum kai mai thabagi crime sing sathabada Leba amasum miyam gi punsi ngak siana na ba lairiba lanmi singna lila cinema drama yengmagum lairiba sigi maram karigino haiba miyam gi langtakna ba wahang oidi masi Bharat ki lusingba sing president prime minister union home amasum defense minister na Landarakhiba Singda Khut thaduna lakshalu haiba gi yathang pidabagini Leba asigi mathakta foreigner terrorist singna landa aduna apunbagi saktam thugaina bo hotnari haina leba asigi lusingba singna masinda fongdokiba lairabasu karigi damak Landarakhiba terrorist singi mathakta khut thaduna makoi bu lakshinana ba hotnadabagi nunggi oiba aronba agenda ama lairabra mitai singi mathakta landa aduna Manipur gi apunba saktam thugaina ba war crime sathariba sida Bharat lenga ki meke digi rajniti gi laktuna ba laibadigi wathok asigi woroishin Puraknaba hotnadribara haiba singnabasu leitabanate mamang sahi gi me ahumdagi sin cookie jau paite terrorist singna Manipur gi Chusampur district gi khangaudana mapam aduda khundaba mitai singda atamnana landaba horakhiba aduda Bharat lenga ka suspension of operation su sign taunariba foreigner sin cookie jau paite terrorist singi tuan ba lahurup sing su hakthengna yawi numit adudagi leptana satharakhiba lal Thanipan Fajilaglaba Sida Makoine Saruk Yai Haibasi Leba Amadi Miamna Kanglaba Wapamni Amaromdana Yumtangnaba Lebak Memar Junta Lenga Kimatata Landariba Lalalup Singi Marakta Marueba Taudang Loriba PDF ka Bharat Lenga ka political gueba Madi Lainabadanatana Lanmigi training Pabo P Habu Wapam Ladiba Sina Asumba Oirabati Lalasigi Warishin Puraktanabigi Maram Oipam Tui Bharat lenga na Myanmar gi cookie singi lahulup ama oiriba PDF ta sawgatli hairibigi maram singi manungda Myanmar da leba sigi lalhawbasing maru oina Manipur gi lalhawbasingna sangjapam lawduna lairiba singi mathakta khut thanduna muthat khinaba lalong amadi landa halaga Manipur gi mathakta Manipur thugaina ba landa halabadi Myanmar da lairiba lalhawbasing aduna maramdam kanana basanglakpada makhoibu lungup tanduna fogat pamadi hatpagi thabak sathaduna Bharat lenga ki koksikpa kuwan mangamgani haiba lalong satharibra haibisini foreigner cookie terrorist singi landa Bharat lenga na nakoina na sawatuna free thabadagi lalgi maisang nanglaba miyam gi marakta awa saitheng kham thengna mai unabadagi miyam gi marakta amana amabu thajana daba punba yaraktaba Masial gi marakta amadi sok tharakpagi kudong chaba lauraga Bharat lengangna wathok asigi waroisin purakna bani haiduna yong tanyen gi thawung sathaduna apunbagi saktam thugaiba natraga administration akaiba pina bo hotna dawribra haiba miyam gi wahang leitabanati Leibak thugaina ba Landarakhiba Singbu lengana ngak senba aduga leibak ki apunba saktam ngak liba singda nongmai sindul onsinbagi thawong malem gi mapam amatada uba phangde aduba Bharat ki border state Manipur khaktada uba phangi Amaromdana Lilong Singzau ki leibak thiba thawdo kandem taungnarakpa leptri Haukiba tang amagi numidang pung tare rom tabada Lilong Singzau da thokiba leibak thiba thawdo amada miyoi mari laikhitaba amadi miyoi taraga mari na sathina aso apa nangan khiba thawdokpu D Singda Ideal Club Yaripok United Club Yaripok Bisnu Naha Khunau
यूथ प्रोग्रेसिव क्लब यारीपोक सिंगा मदी सिंगा मथक मॉडर्न क्लब यारीपोक सिंगा न पुन सही तौदुन थदोरकपा चेरोल अमना कंडेम तौरकली लोइदना इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यारकली सेरोल असिना मखा तारिबदी असुक लूरब लेबाकी निगनिक लाव तंजासिदा नुमिदांगना युममदा अतमदना संगलगा इमुंग मनुंगी मियोइसिंग आकी एकंग पुहनबा फुबु सैबा पोसै थुगाइब लोइदना वाथोक ओइहन्दुना मिसिमिना असु अपन क्या थुअनबा सि वाथोक यावदबा लेबाक मसा तादबा थवोंगनी मसिना हिंगमिनरिबा अखोय मसेलगी मरक्ता अमुबा काली तैसिनबगुम ओइहलोय हाइनिंगाय लेते हाइदि अमरोमदा इंटीग्रेटेड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगायुमफम All Sangayumpam Youth Development Organization amasum Muslim Students Development Organization Sangayumpam na puna thadorakpa siol amada January amada thokiba lilong singjaw gi thawdo akanwa mona kanem tawi loinana miyat asida chenariba mipum khudimak athuba matamda paliba lenga asina logi weba serak pigedabani thawdo asiga mari leinana asumba woyel fangnaba JAC amadi Manipur leiriba CSO singna changsilakpa khongjang khudimakta hairiba lupsing amadi Sangayumpam gi praja section khudimakna saruk yagane hari अमरोमदा मियोई मंगा सिखिबा तारानी थोइना असु अपन नंगन खिबा थौदो अदुबो मुस्लिम स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन MSDO All Sangayumpam Youth Development Organization Integrated Social Development Organization amadi Sangayumpam gi praja section khudimangna yaningdaba phongdorakpaga loinana JAC na changsilakpa khongjang khudimakta saruk yagane haina phongdorakli अमरमदा थाउदो अदुबु तुलिहल खुंगंग असिगी क्लब सिंगना थामोय सोकना कंडेम तोरकपग लोइना इमुंग मनुंगी अवाबदा सुसरुक याजरी मखाताना मियात असिगी मताना सेम किबे JAC ना संगसिलाकप खोंजंग सिंगदा सरुक यागर हेनसु फुंगदुरकली पनम पाउसीदिगी तोप पावम इंडो म्यांमार बॉर्डर की फ्री मूवमेंट रेजिम लाथोकनबा सेंटर सेम साखरे सै खरसिगी मनुंग इंडो म्यांमार की ngमखै परिंगदा एडवांस स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम खागदौरी इंडो म्यांमार बॉर्डर अमदी म्यांमार लेबाक की मियोइसिंगना चेचांग यावदना चंगबा यहलिबा फ्री मूवमेंट रेजिम सेंटर लेंगना लाथोकनबा सेम साखरे हाइदि मसिगी मथक्ता अवांग नोंगपोक की इंडिया अमदी म्यांमार ताइनबा ngमखै परिंगदा संबल खादुना एडवांस ओइबा स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम थमनबगी टेंडर कौबा हौरगने हाइदि ngमखै संबल खाबगी थबा से लाकदोरिबा सही मरी मखागी मनुंगदा लोइसिनबगी पन्नम थमलि हाइदि पन्मयाबदी फ्री मूवमेंट रेजिम की मखादा लेबा अनि सिगी मियोइसिंगना लेबा अनि सिगी नकलदा वीजा यावदना बॉर्डर पास खक पायरगा किलोमीटर 10 तरुक फाव संगबो यहलिबनी मणिपुर की ओइनदी पालिबा लेंगासिना कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा कुंदा कोविड लाइना लाइस संदोरकपदिगी रेजिम असि सनहनखिद्रबनी अमरमदा चीफ मिनिस्टर एन बेरेना म्यांमार की इलीगल इमिग्रेंट सिंग संगलक थिंगनबा फ्री मूवमेंट रेजिम असि मतम पुम्बि कोइना लौथोकपियु अमदी किलोमीटर 110 सांगमंगम खयसि संबल खाबियु हाइना सेंटर तक्सिनदुना लाखिबनी अदुबो हौजिक फावबि ओइनदी मणिपुर का म्यांमार का ताइनबा ngमखैदा सुपनतगी किलोमीटर 10 खतमक संबल खाब लोइसिनबदा ngairibani nakala moromda म्यांमार कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा मथोइदिगी किलो मिलिटरीना लेंगाखिबदगी लमदमसिदा म्यांमार रोमदगी मियोय लिसिंग मरी रोम अमदी मेजोरामदा मियोय लिसिंग निपुरम चंगजफम लौदुना लैरिबनि हाइना पाउसिना हाइदि अतोप पावमदना मॉडर्न कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक माहिरोई सिंगना सोलन सिंख्रे मॉडर्न कॉलेज पोरमपाट की प्रिंसिपल इंचार्ज अमा नौना हापलाबा ऑर्डर थोलकपगी मयोक्ता कॉलेज असिगी माहिरोई सिंगना एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक सोलोन सिंदुना वकत खोंजंग संसिंख्रे नौना प्रिंसिपल सिन्नब थोलकलिबा ऑर्डर अस हंदोक्तुना हौजिक लैरिबा रेगुलर प्रिंसिपल ऑफ प्रेमिलाबु मखाताना थौपु हंद्रिबा फाव एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक थिंगजिनबगी खोंजंग संसिंखिगनि हाइना माहिरोई सिंगना पेनदबा फोंदोरकली वाकत खोंजंग अदुर सरुक याखिबा कॉलेज असिदा BSc अनिसुबा सेमिस्टर तमलिबि माहिरोई मंगांग लाकपा पेबम नाहाय हानिगी रेगुलर प्रिंसिपल अमा लैना इंचार्ज प्रिंसिपल अमा हापनबा होनरकपा लेबकथिबनि थवोंग असि माहिरोई सिंगना याबा ngamloi नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाक्त्रिंगै ममांगना कॉलेज असि सोथतुना लैरमदगी हौजिक लैरिबा रेगुलर प्रिंसिपल असिना कनो होनदुना ngasiदी कॉलेज असि ममांग थाबा कॉलेज सिंगी इलक्ता अमा ओइरकपनि तत्तना प्रिंसिपल सिनबगी थवोंग सिना कॉलेज असिगी एकेडमी एटमॉस्फियर चाउना अकायबा पीबना प्रिंसिपल सिनबगी ऑर्डर से हंदोकपिनबा हायर एजुकेशन की डायरेक्टर की खुथांग एजुकेशन मिनिस्टर वका चिरोला मसु लनखलगनि हैनसु मागना फोंदोरखि अतोप पावमदना एम्बुलेंस सिंगना पुलिस की साइलेंट मकोलगा मानहलोइदबनी लैंगा एम्बुलेंस गाड़ी सिंगदि सिजनरिबा
silent makol asi police amasum law enforcing agencies sing sizinariba silent makol ga manhandana ba Manipur lengana stirol ama thoktuna khankhre Manipur government gi commissioner home T Ranjan nga si thoki ba order man hai ambulance gari sing sizinariba silent makol ga police amasum law enforcing agencies sing na makoi gi gari da sizinariba silent makol ga chamana basina hauzik Manipur oidiba phiba masida silent makol tabada karambano Haiba Kangdavana, Akiba, mi paiba Pukaladi. Maramusina Misa Miam the Akiba, mi paiba, Medisamam Navasi Pokandanaba, ambulance garising the seasonariba, silent Gimakolasi, police amadi law enforcing agencies in the seasonariba, silent Makolasiga, Ken Hangatabanadi. Masigi Matana Mari Lanaba order Toknavasu, Transport Department Sukan Craig. Atopapamana, Inquiry Commission the MPCC Mihutsinga affidavit Pisin Craig. Commission of Inquiry Manipur Violence 2023 the Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na Manipur gi irang asigi matangda affidavit ama thangathre complaint adu New Delhi gi Major Dhyanchandh National Stadium Heritage Building the Liba Ministry of Home Affairs the hangliba commission asigi office ta MPCC gi Vice President Hareswar Goswami amadi High Court ki advocate Ningombam Bopendra Maitaina ngasi pisin kibane complaint adu ga mari lainana Hareswar Goswami na phongtok khibada complaint of affidavit adu hauzik Manipur thuklibi irang asi party na yamna maru oina lawbuga loinana MPCC gi president Kaisa Meka Chandra gi pauktak matuina pisin khibana ki loinana advocate Ningombam Bopendra Mitai nasu Manipur amadi lamdam asigi miyam gi dama commission asumba tawrakani haibigi thajaba lei hainasu phongdokhi atopa pawmana lambi pakthorakpada niyam sumna pangthokpiu NH 37 Mayai lambi hairaga khangnaba lambi asi ningthemsa karung tu kaksung lamkhai phawba semlagani haibada hianglam huwabagai lamkhai bazar board amadi mafam asigi dukandar singna yamna nuaikhi adubu bazar board amadi dukandar singna mipai jabadi nauna mayul songkhalagliba bazar si lambi pakthorakpada mangkhibi yabi akiba leiba maramna yariba makhai mari leinaba department na bazar asigi khanbiduna hianglam huwabagai Lamkhai Bazar Bo na Koliba Mapam Asimadi, minimum size da Paktopiu. Masum Pangtok Piba Matam the Su, Niam Sumna, Hana Lady Balambi Sigi, Mayai de Lauduna, Nakal Animak the Sapmana Monda, Kakpira Kani Haina Tazazai, Madugi Ona Tainevada, Namhaduna, Niamgi Wang, but Nakal Namakaktada, Kakpira Pataragati, Hianglam, Wabagai Lamkai, Bazar Bo Amadi Dukandar Singna, Yabang Hamlui Haina. Di wabagai lamkhai bazar board ki secretary na press thokpa siolamada khangalakli amaramna look kyana kandem tarakli thasigi ama anawbusai hoba numiki numidangda lilong singjau ro thokiba laibaktiba thawdok aduda miyoi mari siraga miyoi taraga humdoina sathina soktuna hospital laikatnariba sida tolihal khungang asigi club singna thamoi sokna kandem tawjari amadi imung manunggi awabada su saruk yazari Makatana miyar asigi same ki bazina sanchelakpa khongjang kudingda saryagani asiguma thawdo si amuhana thoktana balengana mara leibising atuba matamda pharaga dandi pibiu amadi action lokatpiu loinana tulihal gi area lenga ki missionary sing natana kanagumba singna khusukhulai pairaga unlawful oiba mawongda Kulasida Sanglakpa, Mipami Puntova, Nomai Kapa, Aki Ekang Puan Biaba Mong Punama, Kulasida Atingo Tamzari Haina, Marila never sing the Kangalakli, Haina, Sacrifice Youth Development Organization, Tulial Mayalikai, Welfare Association, Damakong Youth Development Organization, Tulihal Idga Youth Development Organization, Konjin Youth Development Organization, Amadi, Youth Care Club, Topok Pinapun Sai Tauduna Tadorakpa, Siolamada Kangalakli. Atopapa mana sakau puthokli belaumi amadi entrepreneurs sing consortiums of Sakhau Growers ki member ohelu Santa consortium of Sakhau Growers ki member oina Sakhau puthokli belaumi amadi Sakhau yokhana bagi damak thabak tawduna lakliba entrepreneurs sing yohan bama thoktai masina tungi lambida Sakhau thari belaumi singda kanaba kya phangan bangamgani haina Economic and Resource Development Organization ERDO gi General Secretary nahakpam Santana Fongdokre. Ngasi Manipur Press Cup the Pangtopa Paugi Mipama the Magna Wapamasi Fongdokla Dunahai. Consortium of Sakhau Growasta Lamdamasigi Sakhau Thariba Entrepreneur Amadi Laumi Sing Yohan View. Manipur Putukli Sakhau Makalasi Atopa State Ka Yang Naruba Matamda.
ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯀꯟꯁꯣꯔꯇꯤꯌꯝ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯀꯗꯕ ꯑꯦꯅꯨꯑꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡ ꯊꯥꯒꯠꯇꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯊꯧ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯅꯧꯅ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯧꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ICAR ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 15 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯃꯔꯨꯒꯤ क्वालिटी ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯁꯣꯔꯇꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯃꯔꯨ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯁꯣꯔꯇꯤꯌꯝꯗ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯃꯔꯨꯒꯤ क्वालिटीꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ NOC ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯐꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ